Bismillahirrahmanirrahim. Suramında gelip tuğanlar. Assalamu alaikum çuvak acı. Musulmanlar Premier Minister Temir Sariyev hijab jana paranca Kırgızdın kiyimi emes. Biz musulmanbız. Biro Kırgızdın uluttuk qaada saltın jana kiyimin unutup koyuvaşuğuz kerek degen oyun bildirgen. Biro Sariyev'tin aytkan sözlerin kebirleri tuğra emes düşünüydü. Algan emes kebirleri 50 bölüp jarı işlerin жүрgüzgөнгө жетişip kalıştı. Siz bu jönündө kanday oydosuz? Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde aytat Allah Teala o adamlar men silerdi ulut jana uru kılıp jarattım deydi. Biri-biringерди tanıp bilүүңөр üçün deydi. Adamların ulut bolup, uru olup bölünüp jaralgandığı bu oşol adamlar biri-birinden men kıyımın sen kıyımın emes balkim tanıp bilүү üçün. Ulut emnesi menen ulut özünün tili menen, özünün madaniyati menen, özünün giyimi menen ulut. Oşonduktan biz egerde ulut katarı özümüz jogotuga duuşar kılıp, oşol ulut katarı saktap turgan özgöçölüktөрдү jokko чыгара turgan bolsok, anda Kuday aslında günökör bolup kalabız. Demek özümüzdün tili biz, Kırgızdardın tili, Dungandar'dın tili, Özbekler'din tili, özlerinin uluttuk giyimi, özlerinin madaniyatın, qaada saltın saktoogo, oşonu jayıltууga, uruk tukumga muras kaltırıp ketүүgө mildettүү. Antkeni oşol ulut bolup jaralganыбызды, uru bolup jaralganыбызды Kudayım öz jaratkan, egerde biz jogotup koysok, aga günökör bolup kalabız. Bирок oşol uluttuk özgöçölүгүбүз биздин башкалардан өзүбүздү жогору сезип, мен кыргызмын, ошон үчүн кыйынмын, же мен оруспун, ошон үчүн кыйынмын дегенге алып барбаш керек. Ал ошол адамдарды айырып билүүгө гана себеп болуш керек. Ал эми биздин премьер министр айткан сөзүндө Кыргыздын улуттук каада салтын сыртка тыштап коюп эле, анан башка улуттун улуттук формаларын кийип алган чындыгында мен да колдобойт элем. Kırgız bolup durup emne üçün Kırgızça giyinip, Dungan bolup Dungança giyinip, oşol эле учурда musulman bolup emne üçün bolbosun. Tagıraak ayтканда adamdın özünün uluttuk bağlılıkların karmanıp durup musulman boluusu hiç kanday karama karşı gelbeydi. Kebir adamlar janagı hakikat tuğra sözdön, tuğra emes jintик çıgarıp algısı gelişet da. Misal üçün özübüzdün Kırgızdın gemselin giyip, özübüzdün tebeteydi, kalpaktı giyip, emne üçün musulman bolgunga bolbosun. Sözsüz ele Pakistan'ın giyimin, je Arapların giyimin giyiş gerek emes da. Oşol ele Araplar misal üçün özlerinin uzun göynöktörün giyip, ak joluktarın oron öyle jürüşüp, alар bizdin kalpaktı giyip algan jeri jok, je bolboson başkanı giygen jok. Tuğra biz aytabız, emi bizge hazır egemendүүлүктө Arap tuğandar gelip din üretişti deybiz. Din üretsen alardın giyimin giyip alış şart emes da. Bolboson İmam Bukhari, İmam Tirmizi, oşol özübüzdün Orta Aziyalıklar oşol jakka din üretişken. Bирок alar bizdin giyimleri giyip algan jeri jokko. İmam Bukhari Bukharadan ketти. İmam Margınan'dan çıktı. İmam Saraksi, İmam Kazihan özgöndür çıktı. Özgöndü eken dep, özgöndün kalpağı menen çepkenin Araplar giyip algan jeri jok. Oşonduktan biz din үйрөнгөндө, din amal kılganda şariatın çekinden çıkpastan özümüzdün kaada saltыбызга amal kılgan bolsok, bul en jakşı mesele. Antkeni Kırgız siyaqtуу el, ilgerteden gelatkan İslam el, bunun kaada saltları değerlik bardığı dinge karama karşı gelbeydi. Bizdin eleçek, bizdin janagı giyingen ayaldarыбыздын jolukları, beldemçileri, gürmölörü, koşetek köynöktörünün bardığı bu musulmançılıkka töp gelgen, balki en jakşı töp gelgen. Misal üçün koşetek köynök degen söz, oşol şamal gelgende etek kötörülüp ketmestен salmaktуу bolup dursun degen mayni. Eleçek orongondok içindeki janagı şeşeptin bardığı kokustan marhum bolup ketken bolsa, ayal ak kepin gelip aruulanıp gömülsün degen mani. Bunun bardığı özünün ordu var, bardığı dinge negizdelgen. Misal üçün Kurmanjan datka enebizdi, hiç kim ayta albayt Kırgızdın kaada saltın karmabagan dep. Toluğu menen, toluk 100% Kırgız ayal zatı, oşol ele учурда 100% musulman ayal zatı. Demek adam uluttuk bağlılıklar karmanууsu, bul anı musulman bolboy kalat degenge töp kelbegen görünüş. Bolgonu kebir adamlar Kırgızdın mani mаңызын, Kırgızdın özünün filosofiyası düşünbөгөндүктөн dayım oşol musulmançılığa karama karşı koygondor кездешип kalat, men anı tuğra emes dep aytar elem. Tuğra çındığında kebir adamlarga koyulungan janagı sakal koyulunganda oşol sakalda ele şariatka tuğra emes koyup algandары бар da. Şariatı sakal koygonda anın tartipleri var. Kıskартата жүргөн kıskartıp, ana sakalı bittetip ölbes anı tarap, şampundap juup, bir sakaldan bir atı jıtkele turgan bolup turuş gerek. Şariatыбызda oşonун bari kamtılıngan.
Анан ошону бир чоңураак адамдар айткан учурда ошону дөсөз түрдө катага чыгарбастан ошондон туура жыйынтык чыгарганды биз урматтуу бир туугандар үйрөнүшүбүз керек. Ошол эле өзбек эли өзүнүн салты менен өзбек исламы, кыргыз исламы деген түшүнүк бар. Бул деген сөз үрп адатка маани берүү керек деген сөз. Шариятыбызда ал-адату хакиматун. Бул адат өкүмдар деген жери бар. Кээ бир маселелерде үрп адат кандай болсо, ошондо үрп адатты кармангыла, эгер ошол үрп адат динге каршы келбесе дейт. Элибиздеги улууну урматтоо, кичини ызаттоо деген ошол сыяктуу көптөгөн баалуулуктардын бардыгы бул динибиздеги бар маселе. Ошондуктан мен жанагы айтылган сөздү туура түшүнгөнү мен чакыраар элем, урматтуу бир туугандар. Анан бирок ошол эле учурда жанагы хижаб деген сөздү бул жанагы паранжы деп түшүнүп алган туура эмес. Паранжы жүзү жаап алган маселе. Ал эми хижаб деген кадимки эле жоолук араб тилиндеги мындай жабылууну кийим деген эле. Ошондуктан мен молдокелерге хижаб деген сөздү колдонбостон оромол, жоолук, илеки, элечек, үкүлүү, тебетей деген нукура кыргызча сөздөрдү колдонгону мен чакыраар элем. Чынбы? Жоолук салынгандан, этеги узун кошоток шай көйнөк кийгенден эч кандай андан өзгөрүп кетпейт. Ал деген сөз ошол улуттук каада салт, ошол эле учурда динибизде ишке ашыш керек. Аллах Таала баарыңардан разы болсун. Азыркы учурда мусулмандардан айып да өтө күчөйүп кетти. Ошондуктан биз мусулмандар башкалар кандай сөз сүйлөбөсүн өтө бир токтоо болуп, ошол сөздөн канчалык катуу айтылынбасын чычалап кетпестен туура жыйынтык чыгарганды үйрөнө турган болсок, менимче бул жакшы болот. Жетекчилер алар катуу айтышы мүмкүн, башка айтышы мүмкүн. Биз туура жыйынтык чыгарганды урматтуу бир туугандар билиш керек. Биз мусулманбыз, биз кыргызбыз, биз дунганбыз, биз уйгурбуз, биз өзбекпиз. Ар бирибиздин улуттук тилибиз, каада салтыбыз бар, бирок биздин башыбызды кошуп турган бул мусулманчылык. Динибиз. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, мен ойлойт элем, ар бир нерсеге туура бара үйрөнүш керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.